Čestitam ubedljivu, istorijsku i odlučnu pobedu Srpske liste, ali i pobedu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji na izborima koji su se juče održali u našoj južnoj pokrajini. Ovom pobedom na lokalnim izborima sačuvali smo svih 10 srpskih opština i time odbranili većinski srpski prostor na Kosovu i Metohiji, s obzirom, kako smo i sve vreme ranije govorili, odbranili smo svih 10 opština koje predstavljaju zalog za formiranje zajednice srpskih opština. Takođe, ova ubedljiva pobeda Srpske liste pokazala je koliko je bila i mudra odluka predsednika Aleksandra Vučića, koji je bio za to da se održe izbori u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i da na njima učestvuje Srpska lista. Upravo zahvaljujući punoj podršci predsednika Aleksandra Vučića i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi, ali i odlučnoj našoj politici i borbi, posebno u ovih poslednjih mesec dana kada smo imali i nekoliko kriza na Kosovu i Metohiji, mi imamo ubedljivu pobedu Srpske liste. Pobeda je ostvarena u najtežim mogućim okolnostima i uslovima do sada. Ja ću vas podsetiti da 20. septembra, dakle kada je i već počela izborna kampanja koja je trajala mesec dana, a nažalost za srpski narod i za Srpsku listu gotovo da nije ni trajala, jer smo mi učestvovali u odbrani srpskog naroda za to vreme, i to od 20. septembra kada je ROSU, specijalne jedinice kosovske policije, nasilno kada su ušle na prostor Kosova i Metohije, odnosno na sever Kosova i Metohije, na Jarinje i Brnjak, i tamo držali na nišanu 13 dana goloruki srpski narod, a zatim i 13. oktobra kada su ponovo specijalne jedinice ROSU pod punim naoružanjem, dugim cevima i oklopnim vozilima ponovo ušli na sever Kosova i Metohije, upucali Srećka Sofronijevića, na desetine naših ljudi povredili, ulazili u apoteke da bi konfiskovali lekove, obračunavali se sa osnovnim životnim namirnicama i ispucali preko 60 bojevih metaka na srpski narod i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. To su sve okolnosti u izbornoj kampanji koje su se dešavale, ali uprkos svoj krizi, uprkos svim pritiscima i uprkos svom teroru Aljbina Kurtija i Prištine, srpski narod i Srpska lista uspeli su da ostvare značajnu, istorijsku i odličnu pobedu. Dakle, u trenutku kada nam je bilo najteže, kada su pokušali da nas slome i pritisnu, srpski narod je još jednom pokazao da slogom i jedinstvom može da bude i još jači i još snažniji, posebno kada ima i iza sebe predsednika Aleksandra Vučića. Između ostalog, ovako velika izlaznost na severu posebno, ali i na jugu, s obzirom da je veća izlaznost u odnosu i na prethodne lokalne izbore koji su se održali pre 4 godine, veća, dakle, izlaznost u svim srpskim opštinama i na jugu, pokazuje da srpski narod na Kosovu i Metohiji, bez obzira južno ili severno od Ibrada, veruje državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću. Ova snažna podrška srpskog naroda Srpskoj listi pokazala je kakav je naš odnos prema Briselskom sporazumu i formiranju zajednice srpskih opština. Dakle, ovom ubedljivom pobedom smo jasno pokazali da smo mi ti koji poštujemo Briselski sporazum i sve odredbe Briselskog sporazuma i svih ostalih 48 sporazuma i koliko želimo i insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština koja treba da predstavlja okvir za obezbeđivanje kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, ono što hoću posebno da pomenem, onako kako je bila snažna i ubedljiva pobeda Srpske liste i srpskog naroda na juče održanim izborima, neka svi dobro znaju da će isto tako da bude snažan odgovor
i srpskog naroda i Srpske liste ukoliko ne bude formirana zajednica srpskih opština i ukoliko se ne uđe u institucionalne konkretne korake za formiranje ZSO, počevši od prvog sastanka u Briselu u novembru, koji isključivo treba da bude posvećen ne razgovoru o ZSO, već razgovoru o implementaciji onoga što je dogovoreno 2013. godine. Jer ukoliko toga ne bude i ukoliko ne bude formirana zajednica srpskih opština, kao što rekoh, podjednako snažan i ubedljiv odgovor biće kao što je i juče bio, ali ovog puta, dakle, ukoliko se ne formira zajednica srpskih opština onako kako je i sama Srpska lista rekla, taj odgovor će biti takav da će srpski narod i Srpska lista izaći iz svih prištinskih institucija na severu pokrajine. I to je ono što svi vrlo dobro treba da znaju. I takođe, rezultate ovih izbora treba posebno da pročitaju i da izanaliziraju iz međunarodne zajednice, jer je ovo poruka srpskog naroda i mnogim državama na zapadu koje su gotovo do juče sramno podržavale Aljbina Kurtija u njegovoj akciji napada i terora nad Srbima na severu Kosova i Metohije, koji su govorili kako je reč na brojnim twitterima i nalozima od strane ambasadora tih zapadnih država, kako je to bila sjajna i divna akcija, a nikako samo da pomenu da su upucali Srećka Sofronijevića, da je zbog te tako zvane sjajne akcije preminula i Verica Đelić iz Zvečana, s obzirom da su joj na desetine šok bombi i suzavaca bačeni u dvorište. Dakle, neka se dobro razmisle oni koji su podržavali sramnu akciju Aljbina Kurtija i neprihvatljivu, jer ne samo da je srpski narod jasno izašao i podržao Srpsku listu, jer su pobedili kandidati Srpske liste, nego posle u analizi ću vam pokazati da su i Albanci, dakle albansko društvo, da je kaznilo Aljbina Kurtija zbog sve njegove sulude politike koju je vodio poslednjih meseci. Dakle, prosečna izlaznost na Kosovu i Metohiji je bila 43%. Kada govorimo o celom Kosovu i Metohiji, uključujući i albanske sredine, ovo se pre svega odnosi baš na albanske sredine. I tu možemo da zaključimo da u odnosu na izbore koji su održani u februaru na prostoru Kosova i Metohije, pokrajinskim, oni kažu parlamentarnim izborima, izlaznost je manja za 6%. U srpskim sredinama, u odnosu na izbore koji su održani u februaru, ali i u odnosu na izbore koji su održani pre 4 godine za lokalne, dakle, izbore, odnosno formiranje opština, izlaznost na severu je bila veća za 30%. Dakle, ovako stvari stoje kada je reč o rezultatima u srpskim sredinama. Krenut ću prvo sa Kosovskom Mitrovicom, odnosno Severnom Mitrovicom, gde je izlaznost na jučerašnjim lokalnim izborima bila 68,94%, dakle skoro za 30% veća u odnosu na prethodne lokalne izbore, na kojima je pobedio Milan Radojević, kandidat Srpske liste, koji je osvojio 10.769 glasova, odnosno 91,33%. Hoću da kažem da je ovaj rezultat od 10.769 glasova ujedno do sada i najbolji rezultat Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici i možemo slobodno da kažemo i najbolji i najveći rezultat otkad Srpska lista uopšte učestvuje na izborima na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, odličan rezultat i u Zubinom Potoku, izlaznost 64,66%, pobedio Srđan Vulović koji je osvojio 3.210 glasova, odnosno 83,49%. Leposavić, izlaznost 74,87%, izlaznost veća za skoro
30 takođe odsto u odnosu na prethodne lokalne izbore, pobedio Zoran Todić sa 8.427 glasova, odnosno 98,43%. Zvečan, najbolja izlaznost, 83,92% i za 40% veća izlaznost u odnosu na prethodne lokalne izbore, gde je pobedio Dragiša Milović sa 5.384 glasa, odnosno 98,45% glasova. Posebno želim da istaknem Zvečan i ovu ubedljivu pobedu ne samo u Kosovskoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću, već i Zvečanu, zato što je iz Zvečana i Srećko Sofronijević koji je upucan, zato što su ljudi u Zvečanu dali glas i za Ivana Todosijevića koji trpi nepravdu, ali, kao što sam rekao, i za preminulu Vericu Đelić koja je stradala od suzavca koje je Rosu bacila u njeno dvorište. Da ubrzam. Gračanica, izlaznost 43,55% izašlih, pobedila profesor doktor Ljiljana Šubarić sa 6.341 glasom. Ljilja je pobedila sa skoro 5.000 glasova više u odnosu na protiv kandidata, odnosno drugoplasiranog, čime se jasno pokazalo kolika je snaga Srpske liste i na kraju krajeva ova pobeda ne samo u Gračanici, nego i u svim srpskim sredinama pokazuje to da srpski narod poštuje Srpsku listu, on je uz Srpsku listu i da ne podržava razbijače srpskog jedinstva koji su bili na strani Prištine, a ne na strani svoga naroda i Beograda. U Štrpcu izlaznost 56,68%, pobedio kandidat Srpske liste Dalibor Jevtić sa 4.042 glasa. Novo Brdo, isto sjajan rezultat, izlaznost 60,18%, pobedio Saša Milošević sa 3.511 glasova, odnosno 64,9%. U Ranilugu izlaznost 54,10%, pobedila Katarina Ristić-Ilić i osvojila je 100% srpskih glasova, odnosno 2.379. Klokot, izlaznost 58,15% glasova, prvi na listi Vladan Bogdanović ispred Srpske liste je ujedno osvojio i najveći broj glasova u odnosu na ostale kandidate, naravno i u odnosu na drugoplasiranog, odnosno 40,20% glasova. Tu će se najverovatnije ići u drugi krug, ali za Klokot moram da podsjetim i sledeće, da tamo ima otprilike jedno 400 albanskih, 500 albanskih glasova, a verujte, ni jedan od tih albanskih glasova nije glasao za kandidata Srpske liste. Tako da, sa te strane, i tu je borba bila izuzetno napeta do poslednjeg trenutka. Ali u svakom slučaju, najveći broj glasova je osvojila Srpska lista i u Klokotu. I 10. opština Parteš, izlaznost 50,29% izašlih, pobedio Dragan Petković sa 1.659 glasova, odnosno 75,20% od svih koji su izašli. Dakle, pored ovog stanja u srpskim sredinama i pobede srpskih kandidata, odnosno kandidata Srpske liste, ja ću vam reći i ono što je važno kada generalno govorimo o sada stanju političke scene na Kosovu i Metohiji. A to je da na ovim izborima Kurti je doživeo debakl, nije dobio ni jednu opštinu, dakle nije dobio ni jednu opštinu u prvom krugu, iako je sve vreme poslednjih meseci širio
priču kako će pobediti gotovo u svim albanskim opštinama. Dakle, nakon jučerašnjeg brojanja glasova, Aljbin Kurti nije dobio u prvom krugu ni jednu albansku opštinu, u drugi krug se ide i kada je reč o Prištini, i kada je reč o Prizrenu, i kada je reč o Gnjilanu, i kada je reč o Južnoj Mitrovici. Ono što hoću da kažem za Južnu Mitrovicu, to je da je Kurti izgubio tu opštinu. Tamo je pobedio Bedri Hamza i to ispred PDK, to vam je partija Hašima Tačija, koji je potukao Agima Bahtirija, koji je nastupao ispred samoopredeljenja, odnosno partije Aljbina Kurtija, sa 20% razlike. Jasno vam govori da ta nasilna i agresivna politika Aljbina Kurtija i Agima Bahtirija, sećate se da je on donosio nekakve deklaracije o aneksiji severnog dela Kosovske Mitrovice i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta politika je doživela i u samoj Južnoj Mitrovici debakl, a između ostalog, s obzirom da je reč o Južnoj Mitrovici, to je i u simboličkom smislu debakl Aljbina Kurtija. Ono što je takođe primetno jeste brza konsolidacija tradicionalnih opozicionih partija, sada već u odnosu na februarski tsunami kada je pobedio Aljbin Kurti, i posebno jačanje ponovo LDK, partije Ise Mustafa, odnosno sada nju vodi Abdi Džiku, i PDK, odnosno partije koju je vodio Hašim Tači. Od 19 opština, dakle od 38 opština imamo 19 opština gde imamo pobednike u prvom krugu. Tu su, dakle, srpske opštine, 5 opština koje će voditi predstavnici PDK, 2 opštine koje će voditi LDK i opština koju će voditi Ramuš Haradinaj. Ostale sve idu u drugi krug i kao što vidite u ovih 19 opština nema ni jedne koju će voditi Aljbin Kurti. Kada govorimo o toj analizi, jasno je da je Vetvendosi najveći gubitnik ovih izbora i on je osvojio 250.000 glasova manje nego na izborima u februaru, kada su imali 438.335 glasova. Znači, samo mala analiza da vidite koliko je za kratko vreme pao Aljbin Kurti. U Južnoj Mitrovici je Vetvendosi, odnosno njegova partija Samoopredeljenje, osvojila 8.308 glasova, a samo u februaru, dakle samo par meseci ranije, imali su 22.580 glasova. Dakle, za 30% su pali u odnosu na februarske izbore. U Prištini Aljbin Kurti je sada osvojio 22.789 glasova, a u februaru je imao 71.783 glasa, što jasno govori da su pali za takođe preko 30% i u glavnom gradu, kako oni kažu, mi pokrajine, oni takozvanog Kosova Prištine. U Gnjilanu Vetvendosije je sada osvojio 10.680 glasova, a u februaru je imao 3 puta više, odnosno 32.742 glasa, i u Peći za gradonačelnika Vetvendosije je osvojio 8.265 glasova, a u februaru je imao skoro isto 3 puta više, 22.822 glasa. Dakle, narod na Kosovu i Metohiji, ne samo kada govorimo o srpskim sredinama, nego sam vam namerno pročitao i rezultate kako stvari stoje u albanskim sredinama. Znači, sami Albanci neće više nikakvu propagandu koju nudi Aljbin Kurti, neće nasilje, neće teror. Oni nisu imali s čime da izađu pred svoje građane, jer ti njihovi građani takođe hoće vakcine, hoće nova radna mesta, odnosno radna mesta jer novih ni nema, hoće ekonomiju, hoće otvaranje, hoće privredu koja takođe je urušena i ne postoji. Aljbin Kurti ništa od toga nije imao da ponudi svojim građanima i zato je upadao na sever
i to 2 puta, i zato je 4 dana pred izbore upadao na sever Kosova i Metohije pod izgovorom nekakve operacije, krijumčarenja robe ili ne znam čega, samo da bi probao da popravi rejting, jer smo svi već znali da je ozbiljno ugrožena popularnost Aljbina Kurtija i da ga jednostavno ni narod više u njegovim, odnosno albanskim sredinama neće. Naše je da se borimo, naše je da nastavimo borbu koju smo i do sada vodili snažno, odlučno, da budemo uz srpski narod. Ovo je pobeda, dakle, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, srpske liste, ali i pobeda politike predsednika Aleksandra Vučića. Hvala vam.